Afe, mame fa wo Kingdom Home Real Estate. Say Kingdom o de adan aba amene hye bebre na so aba ho. Esanse nsu otonso fo mo odin. Also bo ho no mepempie no asase na kasa kodi nwram. Ena de wo krom so kakra nso asotorobo ene manso sem ewo ho na ba bia wi aso so de bia me kasa wo pesa wo bobra na so pesa wo tena ba bi no so mdwo titu se wa wo fie de pe ba bia so mdwe wo na Ghana ha titu nkran ne patam akropon ho no side de asomdwe ho pa ete Kingdom Home Real Estate no ya hyeda agya asase yantam ya kasa kwawe so asase so de agya unim twan ewo akropon wo tsala ta junction ho no mo aye sisi dan am ye twa fence wo na ade egu ho security warriors guso ye the CCTV camera ni na nsuo enyama hoden ti wote ho no mo a say yes generator kura so ewrade the standby generator pair wo so wo ho enna ewo krom ntinu wote ho na ayo ba atan a ba bia person do ba ko school kropon de we ubenya e de ama wo ba hospital ben e yetete kwahye hospital wote fia say wo hu say hospital ye so ye den e be wo ntino e ho no mo so no e dan ye sie wie 52 bedroom apartment e kopim 7 bedroom de wo kwa enye we sabe kebi ena edan kona so ko ebri guest near high school in town wo penso ya just asase yantam na abi ameno so yesi dan bi ewo so na edan de e ma no eye de kwa ne senkatasem eye geniu etu wa ma no ne kwa nya fe na abeya busua wo fa de kota asase si dan wa nya obi dia so kwa abeda ne wa chenchena eti bomodi ase ya nkasa so be ya dansefo wo ho oba won krata aye ready na chese wa ko fie ena nye fie so afa ni start yes there be see a paint my bibia wo wie ya na asesa wo ne ma ko no do ne ma be ena me do ta se ye twade agu fo wo hwe kitchen na hwe ewradi nya ko ofe environment no so de woni kia omuwa ewrade e wo se nyunyu no se Ghana sikafo ye mampanifo so mu na ho no mkotena ene ye be join ne won amko eti no te ho no mu awasom adwo dede bia so ne eyade a ebi eni ho no mo eti me kan for Kingdom Home Real Estate edi amount na eye number no eye 0559 761 144 0559 761 144 and 0555 612 611 0555 612 611 mama fa kakran so se nhyehyeye onso bo on ma na wote baabi ifie ne wote mu no afono no mantem okura afono no na pese wo tina ekropon na se briyeda no mu bia se wo frɛ ye number e gu screen na se na wo fa na wo buy officer ye wo Instagram shiashi bia Kingdom FM ye wo no e wo na ne ye wo eti se wo ba ne ekokohwe wo fie na o e bia matena ha che atamala matra spinters a chentim besa mi tu fili ho eno no se kropon de bi na wo pa na se bread do beko ho u tu su dan ni bia ne ye de atoto wo dan ne ho ti se bia na ye de ne wo soro kakra na wa pagya de take tu abi atoso na ntini aswape ne ye afa wo de no na wo so ba ba je ye de no na watinam tinu we ye hye ye nso a Kingdom Home Real Estate ye de ba e boa pa mo si ha ye da so enti Kingdom Real Estate and Kingdom Herbal Center and ayete one more and can obey